Acts chapter 16, magbasta sa verse 19 nga to sa 24. Excited gyud ko para sa mensahe karon gabi. Naka-appreciate ko sa inyong faithfulness. Ako na gayon ni Michael kinala mo tukod sa palm boat gamiton nga sail para sa boat. Acts chapter 16 sa Bisaya buhat chapter 16 tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos kung nanasa amen. Paso na tong verse 19 nga to sa 25 ako ray mo basa pwede ka I forgot the word. Is it magsubay sa imong mata? Magsubay sa imong mata. Sa imong kaugaling Biblia. Acts chapter 16 verse 19. And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers, and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Bisaya. Ug sa diha nga ang iyang mga gaalon nakakita nga ang paglaom sa ilang mga ginansya nawala na, sila midakop ni Pablo ug Silas ug miguyod kanila ngadto sa dapit sa merkado ngadto sa mga pangulo ug midala kanila ngadto sa mga maghuhukam nga nagiingon kini mga tawhana ingon nga mga Hudeo sa hilabihan nagsamok sa atong syudad ug nagtulo og mga pamatasa nga dali subay sa balaad alang kanato sa pagdawat ni sa pagtuman ingon nga mga Romano. Ug ang panon nagdungan paghasmag batok kanila ug ang mga maghuhukam migisi sa ilang mga bisti ug misugo sa pagpalatigo kanila. Ug sa diha nga sila nakahatag og daghang labod nganha kanila. Sabtan niyo labod ang pula gikan sa latigo, the welt sa English. Stripes in the Bible. Daghang labod nganha kanila, sila mituklod kanila ngadto sa bilanggoan, nga nagasugo sa tigbantay sa pagbantay kanila nga dili makaikyas. Kinsa sa nakadawat sa mao nga sugo, mipasulod kanila ngadto sa sulod nga bahin sa bilanggoan o gisulot ang ilang mga tiil diha sa mga sipohan. Kinsa nakasabot sa long sipohan. Unsang basayan pulong para sa handcuffs? What is handcuffs? Posas. Okay. Sipohan is stocks. It means kind of like posas para sa tiil pero kahoy ug taas gyud, and you put your feet inside and na buslot ug dayon mag-close na basagra sa tumoy ug mag-close aron dali ka makagawa sa imong tiil. Kanang sipohan. Sipohan, is that the word? Sipohan. Dayon, verse 25, akong text verse karong gabi, ug sa pagkatungang gabi, si Pablo ug Silas nagampo og miawit og mga pagdayeg ngadto sa Dios ug ang mga binilanggo nakadungog kanila. Title of my message is the last sentence of verse 25. And the prisoners heard them. Ug ang mga binilanggo nakadungog kanila. Murag kitang tanan dari karong gabi kabalo sa story ni Paul ug Silas dito sa Philippi gibutang sa jail dayon nagkanta o nagampog nagkanta sa pagdayeg sa Ginoo dayon ang Dios nagpadala sa earthquake. Nalimot ko earthquake sa Bisaya. Linog ang Dios nagpadala sa linog. And English gave freed them from the prison. Dayon sila nag-share sa gospel. The famous question from the guard, tigbantay sa jail, what must I do to be saved? And they said, Tuo ni Ginoong Jesus Cristo ikamaluwas. We know the story. Tonight I'm not going to tell the whole story. I want to focus on that last line. We won't get there until the very end of the message. But I want you to listen real carefully tonight
and the prisoners heard them. Ug ang mga binilanggo nakadungog kanila. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon gabi. Heavenly Father, would you please bless the service right now? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you guide me? Lord God, I'm excited for the truth you've given me for tonight, but God, I need your help as I preach it. I need your help to deliver it. Holy Spirit of God, would you work in our hearts tonight? Would you increase our faith? Would you help us to learn from these great men of faith in the Bible? Help us, Lord, to imitate and learn from them. Holy Spirit of God, please use me tonight. Empower me. God, I can't preach on my own. I wouldn't want to try. Please, Lord, bless the message, I pray. Work in our hearts. Help us to be alert and focused. I know it's Wednesday and people are a little tired, but God, would you please help us to focus tonight? Thank you for our faithful people. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Paul, ug iyang kauban si Silas, ana diha sa lasud nga pagsulay. They are in the midst of a very difficult, very painful trial. Diha sa Philippi. All they did was try to follow God's will. Kanaray lang gibuan, nagasulay sila, nagsunod sa kabubuton sa Diyos, ug samtang nagsunod sa plano sa Diyos, samtang nagsulay mo alagat sa Ginoo, ni danga og dakong pagsulay sa ilang kinabuhi. Dako nga pagantos ni danga sa ilang kinabuhi. Let's back up a few verses tonight, and so we can kind of understand the story, and we're going to kind of preach through the story tonight until we get to the end of the text verse. We're going to start in verse 6. Turn with me to Acts 16 and verse 6. Most of the night tonight, magstay ta diri sa Acts chapter 6. I'm sorry, Acts chapter 16. Magstart ta sa verse 6. Kung na say amen? Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, does that sound familiar? Galatians, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Now, this is an unusual verse in the Bible. Karon, sa diha nga sila, nagkastori kabayan ni Paul, Silas, murag si Luke nakapil nila pod, and murag na ilaing tao pod sa yung grupo, but at least those three nagbiyahe ni ining panahon. When you understand, si Paul, sige nagdugang sa lain-laing kauban. For a while he had Timothy, and for a while Titus. It doesn't always tell us kinsang tanani ang kauban. Okay, but we know Luke was with them because later he says we. Og si Luke ang nagsula sa book of Acts. Basaya. Karon, sa diya nga sila, nakaato na lukop sa Phrygia dire sa Basaya, og sa dapit sa Galatia, o gididan, gididan sa balang espiritu sa pagwali sa pulong sa Asia. Nakakita mo niya na? Ang Diyos nagdumili nila. God didn't want them to preach in Asia. Oh, abi na ko si Kristo nagso, go into all the world and preach the gospel to every creature. Nagandam sila, nana sila sa Asia. Not dili ang Asia sama sa Asia karon. It was much smaller back then. It was a part of Turkey. It was Asia. But nata diri sa regions of Galatia, the area of Asia, and we're ready to preach. And God says, "Don't you preach." Wow. It wasn't God's will for them to preach in Asia at that time. Dili ka na ang kapabuton sa Diyos nga sila magwali sa mayong balita diha sa Asia niya ng panahon na. Why? Because it wasn't the right time yet. Later, sa laing panahon, ang Diyos nagtuo si Paul, nagwali diha sa Asia. He was in Ephesus for over 2 years, and the Bible says all of Asia heard the gospel. But in this time, niining panahon na sa kinabuhi ni Paul, ang Diyos naging ayaw pagwali diha sa Asia. Look at the next verse. It's just as confusing. Tanaw ang sunod, verse 7. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. Essayed means tried, nagsulay. But the Spirit, tanaw ang pulong Spirit, dako gamay ang S. Dako, so kinsa na? Balang Espiritu, the Holy Spirit.
but the Spirit suffered them not. The word suffer in the Bible, often it can mean antos, but it can also mean allow, tugod. And that's what it means here. Tanaw ang Bisaya. Humanga sila miabot sa Maisya, sila misulay sa pagato sa Bitinya. Apan ang Espiritu wala mitugot kanila. Okay, so here's what happened. Sila naghunahuna. Okay, ang Diyos lika lang kita magwali dari sa Asia. Basin, ganahan siya kita mawali sa Bitinya. Pero sa diyan, nag-andam sila magbiye sa Bitinya, ang Diyos nagyong pag-usap. No! Ayaw. Now this is confusing. Kanang, abi na ko ang Diyos kanang tanan tao maluwas, di ba? Pero ang Diyos nagdumili kanila. Twice ang Diyos nagsulti na, no! That's not where I want you to go. Dili ka na ang saktong dapit niining panahona. Now let me just take a time out right here and make a very important point from this message, from this text. This is not the main message, but it's important. God's will for your life not only includes what He wants you to do, but also where He wants you to do it. There is a where in God's will for your life. Now, listen, mas importante English una, because it's a little confusing of a sign. My paper clip's not working well here. Cooperate. Stop being stupid. Dumb sermon. All right. I have a dumb sermon paper. Hold on. I'm going to borrow this, all right? Kusuang hangin. All right, there we go. I'm going to speak English for a minute here because I feel like it'll be stupid if I try to say it in Visayas, okay? There is a what in God's will, meaning naay-butang ang Diyos ganahan buhaton nimo. That's the what of God's will. And it is much more important than where. Mas importante nga ikaw nagahimo sa saktong butang. That's much more important than being in the right place. Kung naka sa saktong lugar pero wala kay buha, unsang pulos niana. Di ba? However, the location, ang dapit, the where of God's will is still important. There is a place God wants you to be. There is something God wants you to do, and there is a place God wants you to be. Are you listening? And God, at that time, nialang panahon na, dili ganahan nga si Paul magwali sa Asia or sa Bithynia. Nga naman, nailaing lugar. Are you listening? There is a place God wants you to serve. Sometimes Christians get a very strange idea. Oh, maybe we should move to a different city because mas dakong mga oportunidad dito financial, makalagat sa Ginoo gihapon. So, okay naman. Well, hold on. Yes, you could serve God in a different city. You could. But is it God's will for you to be in that city? It's not just about the what. Dali ang buhat lang. Importante pur ang lugar. Are you listening to me tonight? We said, oh, well, I could work overseas and I still could be a part of a good church, but is it God's will? Kana ba ang kabubuton sa Diyos para kanimo niining panahon na? You better be very careful about that kind of thinking. God's will is not just what you do, but it is also includes where you do it. Listen to me. If your pastor had ignored God's will, I would be in India. And you wouldn't have a pastor. O daghan uban ninyo, wala gyud na luwas. Ay, oh, pipila ninyo, naluwas na. Some of you were saved before we came. But many of you wouldn't be saved at all. Kung ako magsulti, ang buhat lang importante, ang lugar dali importante. When I decided to come to the Pitan, I really wanted to go to Cagayan. Mas dako, mas daghang tao. Pero ang Diyos nagyayon nako, no. Naghula siya, hangtod ako nagmotor 10 hours. Kapoy, yun. Sakit kayo. Nagmotor ko, nagsakay ko sa barko, 3 a.m. sa buntag, gikan sa Dumaguete. Niabot dere, nagsuri-suri gamay, nangita og pension house, aron magstay dito kung magbalik gikan sa Cagayan. Pero og samtang nako dere, ang Diyos kind of just nagtuyok. Is that word? Not tuyok. Tunok. Tuyok is turn. Ang Diyos nagtuyok nako. And but anyway, ang Diyos nagtunok sa akong kasi just gamay rod. Samtang nako dere.
Dayon nagpadayon ko nga to sa Cagayan, niabot ko dito sa gabi, the last 2 hours, nag-drive ko, ngik-ngik gyud ako ra isa. Wako kabalo kambayan sa, unsang tawag, Maote Brothers? Wako idea kabayan nila. Niya ng panahon, napaman. But anyway, I didn't know. I got all the way to Cagayan. I called Mom Ruth on the phone, nasya sa Dumaguete, and I said, nindot gyud ang syudad, nindot gyud. Excuse me. Ang Diyos nag-amen sa akong mensahe. Ako nagtawag ni Mama, said, nindot gyud ang syudad. Pero wala ko nagato, ang Diyos kanan nga kita mo balhin dere. And I said, you know, the strange thing is, nagbati ko murag, ang Diyos kanan nga kita mo ato sa dapitan. Naglaong gyud ko, ang Diyos nagayon nako 8 hours nila bye. And but anyway, I drove all the way there. Dayon sa buntag, nag-survey gamay. Dayon all the way back. And anyway, but the where is important just like the what. Mas importante ang what. Mas importante ang buha sa kabubuton sa Diyos. Pero importante po ang lugar. Many Christians have lost God's will for their lives because they followed money to another place. Tagang Kristohanong nawad-an sa kabubuton sa Diyos para sa ilang kinabuhi tungod sila nagsunod sa kwarta sa laing lugar o kanadali ang kabubuton sa Diyos or nagsunod sila sa ilang dream sa laing lugar. I've always wanted to be a... Kana ba ang kabubuton sa Diyos o kana ang kabubuton nimo? Dagang Kristohanong dali gyud mga tanan sa Diyos. Asa ikaw ganahan nga ako mo alagad nimo. Let me make a statement. Where you are is where God wants you until He tells you to move. Pastor Mike, how do I know God's will for where I should be? Where were you born? Where did your family take you when you had no choice? Where you are is where God wants you. Hangtod siya musulti nimo nga kinahanglan ka mo balhin. How do you know? You say, Pastor Mike, how do you know God wants me here in the Pitan? Because He put you here. O kung ganahan siya mo pabalhin nimo, kabulo siya sa imong cellphone number. Makatawag siya nimo, hey, mubalhin ka diha. And if you're walking with God, you'll know His voice. That's why a Christian should never make a big decision when they're not walking close with God. Be faithful where God puts you until He tells you to move. Now that is not the sermon, but it's just really good, and it was in the message, in the text. However, ang situation ni Paul lahi gamay. Ang gitawag na siya sa Diyos nga magbiyahe, nga magwali, misyonaryo gyud siya. So he knew he was supposed to be preaching, pero wala siya kabalo unsang saktong lugar, unsang saktong sunod nga lugar. He didn't know what the right next place would be. And he thought, God wants me to preach in Asia, but God said no. Ang Diyos ka, okay, muato mi sa Bithynia. Ang Diyos na yun, no. So what did Paul and his company do? Listen to me. Unsa ilang gihimo, si Paul giyang mga kauban, unsa ilang gihimo, samtang sila nalibog kabayan sa saktong lugar. I'll tell you what they did. They did what every Christian should do. They waited for God's voice. Amen. Naghula sila sa paggiya sa Diyos. Ug ang Diyos nagpadala sa paggiya. Look at verse 9. Tanawang verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and praying him, saying, come over into Macedonia and help us. O uska pananawon ang mipakita ni Pablo sa kagabhion. Dihay mitindog nga uska tao sa Macedonia og mihangyo kaniya nga nagiingon dali ngari sa Macedonia og tabangi kami. Nanay paggiya sa Diyos nga gihula nila. They finally had the guidance, the direction that they were looking for. Ang Diyos liganan sila sa Asia, ang Diyos liganan sila sa Bithynia, tungod ganan siya nga sila mo ato sa Macedonia. Kabalo ang Diyos na nagaandam siya sa mga tao dito sa Macedonia. So he said, he sent him a vision. Look with me at verse 10.
Look at verse 10. And after he, watch now, and after he had seen the vision, immediately, look at the next word, we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Let me read it to you in Visayan. Listen carefully. Ug human nga siya nakakita sa pananawon. Kinsa nakakita sa pananawon. Kinsa ang siya? Si Paul. Human nga siya nakakita sa pananawon, diha kami naningkamot sa pag-atong ato sa Macedonia. Kinsa ang kami? Ang kauban niya, si Silas, si Luke, ug murag pipila kalain. Kami naningkamot. What is naningkamot? Made an effort. The English word is endeavor. It means nagsulagyod. Diba? Naningkamot sa pag-atong nga sa Macedonia nga sa masaligon, nakasabot nga ang Ginoo mitawag kanamo. Wait a minute, kinsa nakakita sa vision? Pero ang Ginoo mitawag ka namo. Alang sa pagwali sa mayong balita ngato kanila. I want you to notice something very, very interesting. Kinsa nakakita sa vision. Pero kinsa sa dihat-dihat naningkamong nga moadto sa Macedonia. Silang tanan. Diba? Paul's companions, Silas, Luke, pipila ka laing basin. But God only sent the vision to Paul. Walay laing tao sa grupo nakikita sa vision. Tinod? Si Paul lang. These were good men of God, maguwali, napuno sa balang espiritu. Pero ang Diyos nagpadala sa mensahe, sa vision ni Paul lang. God only, listen, God only spoke to the leader. Now that doesn't mean God can't speak to other people, but when it came time to make a decision for the group, He only told the leader. Here in this verse, we see a very important truth that I've taught our church before. Ako nagtulo sa kaagi. God doesn't lead through groups. He leads through one man. That is God's way. Ang Diyos wala gyud naghimo sa committee. Daghang simbahan dito sa US na mga committee. Wala joke, na flower committee. Magpili sila sa mga flowers, ibutang atubangan sa pulpit. Mag-meeting sila, matag si mana aron maghiskot unsang saktong bulak. In Sunday school committee, mag-meeting aron maghiskot unsang saktong curriculum para sa Sunday school. Nailain mag-meeting, maghiskot unsang saktong tanan. 2 words sa Bisaya. Buwanga oy. God never ever led through a committee ever in the Bible. God always, watch now, kung ang Diyos ganahan, maghimo sa work, dinhi sa kalibutan, first He chooses a man to lead the people, and He speaks to the man, and the man gives the vision to the people. And the people are supposed to follow. That doesn't make the man God, but it does make him God's man. God chooses a man, and then leads the people through that man. Look at verse 10 again. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Nga sa masaligon nakasabot nga ang Ginoo mitawag kanamo, alang sa pagwali sa mayong balita nga ato kanila. I want you to notice this. As soon as Paul told them what God had laid on his heart, they immediately all accepted, said, kini ang kabubuton para sa tibo grupo, kanamong tanan. It's God's will. They immediately accepted it as God's will. They didn't say, hey Paul, sa dihat-dihat. No, not sa dihat-dihat. Kon ang Diyos mo padala sa vision kanamo, dayon kami mo kuyog nimo sa Macedonia. That's not what they said. They said, God called Paul, and he's our leader, so kami mo sunod kaniya. Can I say, that's what I love about our church. Naigugma ko sa espiritu sa atong simbahan. Ang pastor mo balik, gikan sa US, excited good. 4 months dito sa US. I say, church,
Nagatuo ko ang Diyos kanang kita mag-emphasize sa Sunday school unsa ikisulti sa simbahan. Amen. Amen. Let's do it. Then the pastor says, tungod importante na, mag-adjust ta sa schedule sa Sunday school, and the church sings 9:30 sharp, 9:30 sharp. Well, I thought, ganahan ko sa 9 a.m. Nga namang change sa 9:30. I didn't hear that one time. Naigugma ko sa atong simbahan. Ang pastor mo doon sa mga teachers, mga workers, nagasulti, ganahan ko mo pabalhin ni mo, gikan dere nga ato dere. Huwag sila mo to, kulbag yun, pero okay, pastor. Ang pastor mo doon sa laing, nagatuo kung Diyos ka na ikaw mag-teach. Okay, pastor. Dili ko ang Diyos. I'm just saying that's the way God has always worked. Dili perfecto ang pastor. Ang pastor maghimo og sayop o sahay. Pero paminaw na ko, kung ang mga membro mo sunod sa pastor mo, uswag ang simbahan. I'm simply saying, nagpasalamat ko sa Ginoong, nagpastor ko sa simbahan nga napuno sa mga tao nga buot mo sunod sa ilang pastor. I love it. I thank God He's given me people who understand biblical leadership. Dili ta kinahanglan magboto unsay color sa walls. Seryoso, na yung mga simbahan nag-split tungod sa paint. No joke! Ang Diyos mahatag og vision nga to sa iyang man, o ang man ang mangulo sa katawhan nga mosunod niya ng vision. That's God's method. Look with me at verse 11. Tanawang verse 11. Therefore, loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony, and we were in that city abiding certain days. Look at verse 11. Busa sa nagalawig. Nasa ito yung lawig? Nagalawig is nag-steer sa barko, di ba? It's like, it's sailing. Busa sa nagalawig na gikan sa Troas, kami, I like this, kami mipaingon pinaagi usa katulid nga panaw. Panaw is biyahe, travel, journey. Ngadto sa Samothracia, ug sa pagkasunod nga adlaw ngadto sa Neapolis, ug gikan dito ngadto sa Filipos nga mao ang puno ang syudad mao nga bahin sa Macedonia. Ug uska kolonya, ug kami dito sa mao nga syudad nga nagapabilin sa pipilit ka adlaw. I love what we see here. Once they knew what God wanted them to do, there was no more reason to wait. Walay rason, kabalo na sila, ang Diyos naghatag na to sa paggiya, walay rason, maghula, mag-start na ta. Straight course. Get on the boat. What's the shortest way? Unsang pinakadali nga paagi mo abot sa Philippi, ang chief city dito sa Macedonia. Let's go. I love it. A Truth Baptist Church, we know what God wants us to be doing right now in our church. Mag-emphasize ta sa soul winning, sa Sunday school, sa soul winning, but we're going to push to get people for Sunday school. See how, let God build our church through the Sunday school. God wants us to add classes. God wants us to invite people. So I have just two words. Tala na. Is that the proper pronunciation? Tala na. How do you say it? Tala na. I don't use that word very often. Tala na. Kung kabalo ta, unsay kababut unsa Diyos, nga naman maghula. And this Sunday mag-announce ko sa pizza nga maghimo sa mga klase ang bagong teachers magsulti. Here we go. At na ta, kabalo ta unsang kababut unsa Diyos, o kung ang Diyos nagtawag nimo mo tudlo, ang Diyos mo pagahom nimo sa pagtudlo. Amen. Next week, mag-start ta sa mga teachers and workers meetings. Let's get started. Why wait? Straight course. Ngadto sa Macedonia. So they arrived in Philippi. And that's where the sermon started. I'm not going to read all the verses of what happened in Philippi, but you know. Sila niabot dito sa Philippi.
Niato sa duo sa Suba, nag-share sa gospel na yung mga tao na luwas. And then a crazy girl gikontrol sa yawa, nagsunod nila, nagbugal-bugal. Kini ang mga magwali sa tinuod Diyos, nagbinuwang nila. And finally si Paul nagliso, nagpagawa sa yawa gikan niya. And that's where we came into the story. Ang mga owners, kay slave man siya, ulipon siya. Ang mga tagiya niya nasuko gyud tungod they used her for fortune telling. Nasuko gyud sila, nagdakop ni Paul ug Silas. They dragged them to the market and they ripped their clothes off and publicly whipped them. They pushed them into the jail, locked them up, and that's where we find Paul and Silas. Now wait a minute. Gilatigo gyud sila. Nay mga samad, open wounds, daghang bruises and cuts. They are in the bottom of the prison. Now hold on. Walay CR. So ang tanan hugaw magikan sa lawas sa tao ana dito. They're sitting on the floor with wounds, all open wounds all over their body in the filth. Think about this. Sigurado, kung magpabiling dito madugay, takot yun ang infection. Pwede mamatay, pipila ka simana gikan sa infection yan in that situation, yan ang kahimtang. They're sitting there, they can't move because their feet are in the stocks. Hugaw gyud, walay like, ngik kayo. And wait a minute. Why were they in Philippi? Nga naman na sila sa Philippi, kay nagsunod sila sa kababuton sa Diyos. But God, abi na ko ikaw nagtawag nila nga to sa Philippi. And God says, I did. Sila nagsunod sa kababuton sa Diyos o ang kababuton sa Diyos, nagdala sila nga to sa dakong kasulayan. They did what God told them to do. Ganan sila magwali sa Asia, ang Diyos nagingon no. Ganan sila magwali sa Bithynia, ang Diyos nagingon no. Ang Diyos nagtawag nila nga to sa Macedonia. Sila nagtumad o pagkahuman dayon sa pagtumad sa sugo sa Diyos ang pagsulay niabot. I shouldn't say pagkahuman. Samtang sila nagasunod sa kababuton sa Diyos. After following God's will, makaplagan nila ang ilang kaugalingon dito sa pinaka, can I use ilalom nga bahin sa prisuhan, daghang samad, hugaw jud. Are you listening, Beth? Do you know what a lot of Christians would be saying right there? Kung kita ang anaan niya ng kahimtang, we'd say, dali na ko sure nga kini ang kababuton sa Diyos, wala siya nagatiman na mo. Dilit ba ka na ang hunahuna sa daghang Kristohanon? Mag-start mo sunod sa kababuton sa Diyos, dayon ang pagsulay mo abot, o magduda diretso. I'm just not sure God's in it. Naida ako ang problema. Nagasulay, nagsunod sa Ginoo karon tanaw. This never happened to us in Asia. Kani wala gyud na itabo sa Asia. Kung kini ang kababuton gyud sa Diyos, nga naman lusod kaayo. Isn't that the way we think sometimes? May I tell you something today? God never promised His will would be easy. Ang Diyos wala gyud nagsaad nga sayon ang pagsunod sa iyang kabubuton. Nagsaad siya nga siya mo uban nimo pero wala siya nagsaad nga sayon ang iyang kabubuton. Nagsaad siya nga siya mo hatag nimo kusog para sa imong pagbiyahe pero wala jud siya nagsaad nga sayon ang dalan. In fact, Jesus promised the opposite.
Ngadto siyang mga disciples, nagsaad siya. Tanaw, John chapter 16 verse 33. We're going to look at a couple verses outside of Acts 16. Go with me to John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. John chapter 16 and verse 33. John chapter 16 verse 33. Kung nana say amen? Amen. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kini mga butang akong gisultingan ha kaninyo aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinhaw. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan, apan pagmalipayon gidaog ko na ang kalibutan. Ang Diyos wala nagsaad kanila nga mohatag nila og kinabuhi nga walay pagsulay. Nagsaad siya nga mohatag nila og kalinaw diha sa mga pagsulay. Go back with me to our text verse now. Acts chapter 16 verse 25. So si Paul ug si Silas ana ang gyud sa kapabuton sa Dios, nagsunod sa iyang plano, pero ang iyang plano nagdala nila ngadto sa dakong kasulayan. Dakong pagsulay. Kanahan ko nga English, I want you to see Paul and Silas's response to their trials. Kanang ko ikaw mo kita sa paagi nga sila mag-atubang sa ilang dakong pagsulay. Acts 16 verse 25. Kung nana say amen? I'll give you another second. It's in the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Acts. Acts 16. Kung nana say amen? And at midnight. Where are they? Asa man sila? Asa sila? Dili ang dapitan jail na individual cells and na bars ug hangin. No. Wala electric fan. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Og sa pagkatungang gabi, si Pablo ug Silas nagampo og miawit og mga pagdayeg ngadto sa Dios ug ang mga binilanggo nakadungog kanila. Their response to trials was prayer and praise. Wow. Para kanato, kung hinay ang aga sa buntag, magreklamo gyud. Magduda sa kamaayo sa Diyos kay walay agas para sa akong ligo karong buntag. Diba? Mag-brown out na. Walay kurente. Ay nga, dili ko maka-charge sa akong phone, low bat na! Pero unsang response nila? Prayer and praise. Pagampog, pagdayeg. And that should be our response as well. Kung mga pagsulay mo abot, ang atong unang response, ang nga pagampog yun. I'll be honest, this is something I've been working on in my personal life throughout our furlough. Kung mga problema mo abot, magsulay ko nga akong unang buha human sa problema maong pagampo. I don't always remember, and I'll be honest, sometimes I don't feel like praying. Nagbati ko nga magreklamo. But I try. Kung nanay problema, nanay pagsulay, nanay kasamok, nay problema sa pamilya, nay problema sa among plano, daghang bisan unsa, I try to take as soon as it happens, find a place by myself, get down on my knees and say, God, I don't like it. Dili ko ganahan, pero musalig ko kanimo, palihog tabangi mi karon. Bisang gamay kayong situation. You know, listen to me. Instead of complaining about kulang ang agas, we could pray about it. And God does answer prayers.
Say, oh, ang Diyos dali mo tubag sa pagampo kabayan sa agas. He answered prayer for rain in the Bible. What's the difference? What's the difference? But they didn't just pray. They sang praises to God. Wala sila nagampura, sila nagkanta sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Listen to me tonight. Don't let anything steal your Christian song. Ayaw mo to nga bisan unsa mo kuha sa imong kantahon. The Bible says in Psalms, He hath put a new song in my mouth. He didn't say in my heart, He said in my mouth. It means you're supposed to sing it. Don't let anything steal your song. Kung ang mga pagsulay mo, but sa atong mga kinabuhi, you listen to me, God is still good. Mayo giyapon ang Diyos. O ang ayang giyapon siya sa atong pagdayeg. Turn with me to Psalm 42 verse 5. Psalm 42 verse 5. Psalm 42 and verse 5. Kung nasa amen? My mom taught me Psalm 42 when I was in kindergarten. Nag-memorize ko. Dili ko makaquote karon. Psalm 42 verse 5. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Nganong nagsubo ikaw o akong kalag, nagastori siya sa iyong kaugalingon. Nganong nagsubo ikaw o akong kalag, o nganong nasamok ikaw dinhi kanako, mulaong ka diha sa Diyos kay ako, modayeg pa kaniya tungod sa tabang sa iyang panagway. I want you to notice that little word in the English, yet. In Visayan, it's pa. It means in spite of everything I've bisan unsa mahitabo, ako magdayeg gihapon sa Ginoo. That's what it means. That's what it means. David was saying, bisan nagsubo ko, bisan nasamok, padayon ko mudayeg sa Ginoo. Wow. Hey Christian, listen. Kung ang mga pagsulay mo, but sa mong kinabuhi, padayon sa pagampo, o padayon sa pagkanta. Don't come to church and what can wash away my sin? Nothing but sing! Sing! Not just at church, at home too. Kung ma-discourage ka, kantahat diha sa balay. Say, Pastor Mike, maot akong tingog. Wag ko labot. Ang imong silingan ra makadungog, di problema para na ako. Somebody once said, do y'all know what a crow is? The black bird with the real ugly voice. Caw, caw. You ever heard that bird? Then there's another famous bird in America. It's called the nightingale. Nindot girang tingog. Somebody once said this, God is just as happy to hear a crow as a nightingale. Ikaw makadesisyon kung crow ka or nightingale. Christian, kung problema mo bot, padayon sa pagampo, padayon sa pagkanta. Nga naman, Pastor Mike, listen, why should you keep praying? Why should you keep singing when the trials come? Look back at our text in Acts 16:25 and we'll be done tonight. Acts 16:25. I took you all off to Psalms, didn't I? Acts 16:25. Are you listening? Kung nasa, amen? And at midnight, watch. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Look at the last sentence. And the prisoners heard them. O sa pagkatungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo og miawit og mga pagdayeg ngadto sa Dios ug ang mga binilanggo nakadungog kanila. Pastor Mike, nga naman dapat ko padayang magampo, padayang magdayeg sa Ginoo bisan diha sa mga pagsulay. Nga naman. 3 reasons. Number 1, God is worthy. Amen. Ang ayan ng Diyos. Number 2, it's good for you.
Mupatasa imong espiritu kung ma-discourage ka. And number 3, somebody is watching you. Na ay nagbantay kanimo diha sa imong mga pagsulay. And the prisoners heard them. Nobody had ever sung praises to God inside that prison before. I'll guarantee it. And I'll tell you something else. I don't think just the prisoners heard it. I think the guard heard them too. Why else would he say, what must I do to be saved? How did he know they knew that? I think he's sitting outside and he heard them singing, saved by his power divine. What is the saved? It's a money. I think the guard heard him too. I learned a very powerful truth my last Sunday in the States. Nagdoon ko nga, wala gyud ko naghunahuna kabay ni ini nga kamatuoran. Wala gyud ko. I never thought of it. Samtang ako si Ma'am Ruth nasa Lewis Avenue nakapilmi sa senior citizen Sunday school class. Wala joke. Ang tanan tao sa mong klase, 55 kapin, gawas na mo. Say, nga naman, Pastor Mike, because all the old people like us. So we went to their class. But the teacher of the class, I never knew him before. His name is Brother Zygert. When I was at Lewis Avenue, he wasn't there yet. Sa una, pastor man siya. O karon nag-retire na siya. You know, medyo tigulang siya. Murag 60s kapin. So, he is now teaching the senior citizen Sunday school class. Does a really good job. Ganahan gyud ko kaniya. My Brother Zygert was teaching a Sunday school lesson our last Sunday, so this would have been the 8th, right? January 8th. And he taught a truth I'd never heard and never thought about. Here's what he said. He said, sometimes when you start praying for God to save someone in particular, usahay kung mag-start ka magampong ang Diyos muluwa sa specific person. Basin ang kadugo, basin imong mama, imong papa, imong asawa, imong bana, imong igagaw, imong uncle, imong lola, imong lolo. Somebody in particular, specific, ginopaliog, luwasa si. He said, sometimes when you start praying for God to save someone in particular, God answers your prayer by sending a trial to you. Allow me to illustrate. JD, come here. Jomar, come here. Now, I'm going to be God in this illustration because Brother Michael was terrible at that last time. You stand right here. Okay. So let's suppose that Brother Jomar is praying that his wicked cousin JD will get saved. Maybe basi na itaw dari wala nakasabot. So ako musuldi sa Bisaya. Si Jomar nagampo ngayang dautang igagaw si JD maluwas. Usahay. Watch. Mag-start siya magampo ginopalihog. Lihok ka. Is it lihok ka? Lihok ka diha sa kasing-kasing ni JD. Ipakita kaniya nga kinahanglan siya maluwas. Ipakita kaniya nga naikulang sa iyang kinabuhi. Palihog. Work lang sa iyang life. Ang Diyos musulti. Ako mutubag sa imong pagampo. Ako mo padala og pagsulay sa imong kinabuhi. Tungod siya nagbantay kanimo. O kung ang pagsulay mo bot sa imong kinabuhi, na kay oportunidad mo pakita niya nga lahi gyud ang imong kinabuhi kaysa iyaha. Are you listening? Christians aren't supposed to suffer through trials like the world does. And when the world sees a Christian suffer, og dalit masamok, og dalit makigaway, og dalit masuko, og dalit magreklamo, pero sweet gihapon ang espiritu, og malipayon, og magampo gihapon, magdayeg sa Ginoo gihapon, kung kalibutan mo kita niya na sila maghuno-huna, naikulang sa akong kinabuhi. Kung kana nga problema nakadanga sa akong kinabuhi, mabungkag gyud akong tibok, mahugno na akong kinabuhi, pero malinawong gyud siya. Are you listening? I think I'm sure, na daghang area nga nag-fail ko nga uska pastor. But I think there's one area that I failed in particular in my first 5 years. Kung mga pagsulay mo abot, or niabot, and the problems would arrive in the lives of our members or in my life,
I always focused on ang yawa nagataki na mo. But so often I missed that God was working in the same situation. Oh, I knew He was, but my focus was on the devil instead of God. Are you listening to me? Isn't that more often the way we think? Oh, nagsulay mo lagad sa Ginoo, ang yawa nagatake. Maybe God sent that trial because He wants to answer our prayers. Maybe it wasn't the devil at all. Or maybe it was the devil and God says, here, watch this. Ang yawa magatake, pero ako mo gamit aron makaluwas niyanin. Are you listening? Many times, God sends us a trial so that the unsaved people we love will see that we face it different. Kita mag-atubang sa atong problema sa lahi nga paagi. But here's our problem. Sa daghang kahimtang, ang pagsulay mo abot, o kita magreklamo ngadto sa tao nga wala pa naluwas. Ug hunong-huna siya, sa magyud siya, kanako walay kalinan na to. I want to ask you a question. Kung si Paul ug si Silas sulod sa jail, nasuko gyud. Samtang ang jailer nagpapriso nila, ayaw mo hikab nako, nako'y ka mga katungod. Hunong-huna ba ka nga naluwas na siya unta? Naluwas ba o dili? Basin ang mga trials nga mobot sa atong kinabuhi karon tuig, maong tubag sa atong mga pagampo. Oportunidad. Ang Diyos mohatag na to og oportunidad nga mag-respond sa saktong paagi o siya mo gamit sa atong response aron mo bira sa tao ngadto sa kaluwasan. Are you listening? Pwede ka mo maglingkod. I have a question. Kung si Paul wala na priso, naluwas ba ang tigbantay sa jail? Kung si Paul nasuko o wala nagkanta, nagreklamo, nakigaway, naluwas ba ang tigbantay sa jail? Let's decide as a church that as we follow God's will, o ang mga pagsulay mo bot, kita mag-atubang sa mga problema sa paagi, English, in a way that God can use to bring other people to Him. Let's respond like Paul and Silas. Pray and sing. Pastor Mike, na mga pagsulay, ampo kanta. Ang Diyos makagamit ang atong response aron moluwas kanila. I feel like I said that wrong, but you know what I meant. He can use our response to bring that other person to salvation. Let's face our problems as Christians so God can use them to get more souls saved. On every head bowed, every eye closed.